Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i John, toko voalohany. Fitarihan-teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisim-piainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, John no anarany. Izy tonga vavolombelona nambarany mazava, mba hinohony ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava, fa tonga vavolombelona nambarany mazava ihany izy. Tao ny tena mazava, izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. John nanambara azy ka niantso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenono no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanak'ilay tokana izay ao an-tratrany iray. Izy no nanambara azy. Ny nanambarany John mpanao batisa an'i Jesosy. Ary izao no nambarany John raha nijiosy naniraka mpisorona sy levita avy tany Jerosalema hankany aminy mba anontany azy hoe iza moa ianao? Ary nilaza marina izy ka tsy nandà fa hoy ny filazany. Tsy izao ny Kristy. Ary izy ireo nanontany azy hoe ahoana ary? Eli va ianao? Fa hoy izy tsy izy aho. Ilay mpaminany va ianao? Fa izy namaly hoe tsia. Dia hoy ireo taminy, iza ary ianao? Mba hitondranay valo no any amin'ny naniraka anay. Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy, izao dia feno miantso mafy any anevitra hoe ataovy mahitsy ny lalan'i Jehova, araka izany lazany Isaia mpaminany. Ary iraka avy tamin'ny fariseo ireo, dia nanontany azy ireo ka nanao taminy hoe nahoana ary ianao no manao batisa raha tsy ianao ny Kristy na Eli na ilay mpaminany? John namaly azy ka nanao hoe izao manao batisa amin'ny rano, fa eto aminareo misy anankiray izay tsy fantatrareo, dia ilay avy ao aoriako ary tsy mendrika manifehy kapany aza aho. Izany zavatra izany dia natao tany Betania ny andafin'ny Jordana izay nanaovan'i John batisa. No nampitsy dia nahitan'i Jesosy avy manantona azy John ka dia hoy izy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko hoe misy lehilahy avy ao aoriako izay efa ho tonga eo alohako satria talohako izy. Ary izao tsy nahalala azy, fa mba haseho amin'ny Israely izy, izany ny aviako manao batisa amin'ny rano. Ary John nanambara ka nanao hoe izao nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voro malalaka nitoetra teo amboniny. Ary izao tsy nahalala azy, fa izay naniraka ahy hanao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao ho idiran'ny fanahy sy itoerana dia izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy ny zanak'Andriamanitra. Ny nahazon'i Jesosy ny mpianany voalohany. No nampitsiny indray dia nijanona John sy ny mpianany roa lahy, ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandray azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy.
Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka ka nanao taminy hoe inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby, izany hoe raha adika mpampianatra. Aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avy fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy izany andro izany. Teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andrea, rahalan'i Simona Petera, no anankiray tamin'izy roalahy, izay nandreny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy nahita ny Simona rahalahy aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe raha adika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy. Ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe raha adika Petera. No nampisy dia hita hiala ho an'i Galilea Jesosy ary nahita ny Filipo izy ka nanao taminy hoe manaraha ahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andrea sy Petera. Filipo kosa nahita ny Natanaela ka nanao taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy teo amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsova any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahita Natanaela avy nanantona azy dia nilaza azy hoe indro tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no ahafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambanin'ny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe Rabio, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Jesosy namalika nanao taminy hoe moa nilazako taminao va fa hitako teo ambanin'ny aviavy ianao no inonao? Ahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra. L'Évangile selon Jean, chapitre 1. La parole faite chair, au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel s'en est, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Témoignage de Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais celui au milieu de vous, il y a
il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Les premiers disciples. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils leur répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, fils de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter. » Das Evangelium nach Johannes Kapitel 1. Im Namen Jesus. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es ward ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, auf das sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern dass er zeugte von dem Licht. Er war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in dieser Welt kommen. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Welche nicht von dem Geblüt noch, von dem Willen des Fleisches noch, von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich.
Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Moses gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete es nicht. Und er bekannte, ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Er sprach, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, was bist du denn? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und die Gesandtfachen, die waren von den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, so du nicht Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der ist es, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, der ich nicht wert bin, dass ich seine Schuhriemen auflöse. Dies geschah zu Betabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Des anderen Tages sieht Johannes Jesus zu ihm kommen und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist, denn er war eher dann ich. Und ich kannte ihn nicht, sondern auf dass er offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes zeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es und zeugte, dass dieser ist Gottes Sohn. Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus sah wandeln, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesu nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was suchet ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Meister, wo bist du zur Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht es. Sie kamen und sahen es und blieben den Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer aus den Zweien, die von Johannes hörten und Jesu nachfolgten, war Andreas, der Bruder der Simon Petrus. Der findet am ersten seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, welches ist verdolmetscht, der Gesalbte, und führte ihn zu Jesu. Da ihn Jesus sah, sprach er, du bist Simon, Johannes Sohn, du Jonas Sohn, du sollst Kephas, Fels heißen. Des anderen Tages wollte Jesus wieder nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Moses im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann von Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Siehe, ein rechter Israeliter, in welchem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, denn dich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und spricht zu ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum? Du wirst noch Größeres denn das sehen. Und spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel offen